Habayas no ketilang bat kinong syong shnong bat kisang bhalang jong karilum Jaintia halor ka jingdawa jongki ban penrung lang ya kaktin Jaintia ha ka jingroi state anthem jong ka jela Meghalaya ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC kala menjur ya ka resolution bandawa nak sarkar jela ban penrung ya kaktin Jaintia ha ka state anthem knang ban penek pensa ya ka culture jongki Jaintia. Wanrah resolution hador barmang tingka hakasi palay Chief Executive Member jong ka JHADC uba Thombor Shiwat ulaong haka jing rakhe ya ka jing dap san pu arsnem jong ka jing yo jela haka arpoi tarik ubnai kelalingkon menta usnem ka sarkar kala pelai pai ba ya ka state anthem ka ba arminen bar ka te ka anthem ka kenthop ya laitali ki jai ktien kata ka khasi ka garo bar ka English Henry ka ktien Jaintia klemla kenthop haka te ka state anthem. Uba Shiwat ulaong ka jela Meghalaya ka kenthop ya kaitali ki jai binriu kata khasi Jaintia bat garo ba ka jing kenthop lang ya ka tin Jaintia ha ka anthem kala Wanrah ya ka jingshah I ben ne sha kyntait ha padeng kinong Jaintia ulaong shu ka jai binriu Jaintia ka don yala ka history ka culture bat kirkom penya jakaputa bat kirkom sensyar khadar ka bakerpang bat kumta ka ne ka jingbom kenthop lang ya ka tin Jaintia ha ka state anthem kala pen kthang mensim bat jingbom sngohun ha padeng kinong Jaintia. Chief Executive Member ulaong kumta ka JHADC ka raiban menjur ya ka neka resolution bandawa na ka sarkar ban kenthop ya ka tin Jaintia ha ka state anthem khnang ban pendu no ya ka jingsno sha le mena ka balarung ha ka mensim kinong Jaintia bat penne pensa ya ka jingshong sok shong shingan ha padang ki jai benri baper. Habakershan ya ka neka resolution MDC jong ka Jowai Not uba B Charmang ula benyau halor ka jingbom kenthop lang ya ka tin Jaintia ha ka state anthem habaki Jaintia Kidon la ka jong ka district council bat kiriti sensyar khadar bat kiriti ki culture bat kirukom ngai ki bakerpang. Habakershan ya kani ka resolution MDC jong ka Jowai Central ula keli hato ka executive committee kalapha ni emsha ka sarkar jela ban ithu no ya ka daktho ni alphabet jong ki Jaintia kabala menjur da ka JHADC house nam arhajar arhuai namarli se bangim don ki daktho jong la jong ka sarkar kala kyntait ban kenthop lang ya ka tin Jaintia ha ka anthem. Haba jubab ya ke jingkeli uba Shulai Chief Executive Member ulayathu baka Executive Committee kala dep ha jingtho sya ka sarkar jela ban ithu no ya ki daktho bat menta kadang sakut ha ka tenat lo jong ka sarkar jela baro ki MDC kila ngode ya ka neka resolution bat kumta ka council kala menjur ya ka neka resolution bat ban pha sya ka sarkar jela bat sya ulat ka jela Meghalaya. Resolution to be moved by the people of the Council Commission for to also appoint the state government of Meghalaya to incorporate the Jaintia language in the state anthem. Resolution. Whereas the nomination has saw the 52 statehood day of Meghalaya and in commemoration of this day, the state government released the official anthem of the state. No doubt, the release of the official anthem of the state is seen as a great historic movement for the state. But what comes as surprising factor is the fact that though the state anthem of Meghalaya is about 2 minutes long in duration and it comprises segments in 3 distinct languages. However, these languages are Khasi, Garo, and English. The Jaintia language was not incorporated in the anthem. And whereas the state of Meghalaya consists of 3 important communities, that is, the Khasi, the Jaintia, and the Garo. Thus, non-incorporation of the Jaintia language in the state anthem gives us the feeling of being neglected, left out. The Jaintia community can hold a distinct identity and history. It has its own unique culture, historical background, and its own land tenure system, and such other administrative significance. As such, this neglect of a site by the state government have
by Allah create a feeling of bitterness and discontentment amongst the indigenous inhabitants of the state. Now, therefore, this council unanimously resolved to pass this resolution, urging upon the state government of Meghalaya to incorporate the Jaintia language in the state Anthem. This will do away the feeling of stepmotherly treatment and will maintain peace and harmony among different ethnic tribal communities, and also will safeguard the cultural identities of Jaintia in particular and the indigenous tribal community in general. These have also unanimously resolved to forward copy of this resolution to the Honorable Governor of Meghalaya, the Prime Minister in charge of the Government of Meghalaya, and the Commissioner and Secretary to the Government of the Secretary Affairs Department. Now, option Anthem the state. Dan Yusuf, nah, dong ini, Jaintia ini harus tu mana bosnya, betul. Hari ini kisah kami ngayu dan ibu percang tetapi Jaintia yoman kembali itu kasih. Kita jiwa penai kita, tu dia tu. Dan minimnya macam yang buat lagi mas kalau sahaja ikan memang Jaintia itu sudah kesedang pun di kata lain. Dan dunia menurut resolution dokumen. Kalau we apa abu ini mana ni? How we ketika ini berdat tidak membuat ikan Jaintia apa ini? Jadi dia nak government atau orang atau language itu recognize apa aspek orang baru kasih. Kini berdat recognize haka dalam kelas host dan araja lakukan. Minister wa Jaintia orang kami dan itu orang luar percaya pun tanpa bergolong kita dengan Jaintia yang itu apa ini. Ini dah orang kita reason. Bergolong kita ini apa Jaintia orang luar ini kau dah yang ahli dan biasa apa benar. Kita Jaintia kan apa kami kita ni. Kau pun semua. Haka ni dah di kelas satu ini. Haka ni sini por dah baru number dah approve juga Jaintia. The approve ni alfabet yang dah Jaintia. Oh, bagi por bagi sistem usaha buat alfabet dan buat kamu accept itu language kan alfabet dah. Tuan kau tu sama yo ini. Yo suki ni yang ini minister dan kabinet. Yo suki ke first stage ini kalau sudah terjadi kepercayaan kuat dalam tu dalam Jaintia kalian jalan cuma acceptable ada bon dalam kamar cakap itu ada bon dalam kamar cakap skor bon cenarwa bon cenah Jaintia sampai tambah takwa ini apa lagi tambah kabinet dan state government kalian tapi tang thoi masalah state government bah yo request yo recognize kan Jaintia nah try itu mau ada thok yo recognize kan nah yo kami ini kalau ni kami yang tak kan kita itu emotional aspect dalam jiwa akan kita tang yo mana officially yo now can state betul ini nam Jaintia iman recognize state government kena kita kasihkan barang yang kita kasihkan itu aja yo puskas kan nampak aku halor isi berpat yo kerpat ni kabinet yo approve perkara language yang mana approve perkara Jaintia language yang itu di language baru yang ini lah sedap sedih tidak mah kata dan percaya yang baru kasih yo approve dengan national dengan union government bila suara approve suara dengan state cabinet ini dengan language kita ini juga tidak approve dengan state cabinet yang language automatic kita dia yang VIP program with kuwi ke Anthem with kuwi yang state government
officially recognized. Kerana lembaga ini resolusi, bernenam dari undang-undang. Bagi undang-undang bangun pokok state Meghalaya yang jaga jaga lihatnya lerukom lelijar kejumpulai dari kita MGB Islam, MGD, Terter, Syakukra, Turo, MGO. Sebab MLA Council yang ini dia terligi Council. Lada terperu, kasih siap ini. Lihat ini yang JHADC yang bercantian. Kalau ada duduk dan berkentin Jaintia yang ini. Ini Council yang ini yang Wanrah Resolution. Ini kita kamu tunggu, honorable dan baru ini berkata, ya itu ya isi bordin, ya saat mau dam dari kepentingan Jaintia. The addition of the past of Snyal Kakabuman Kakabuman ini out. But ada juga por the Snyawi ya discussion pada ini mood nabi para honorable member yang out. The ile nagalian itu komiti harus get kakabu Snyal kakabu Yui, but kakabu Snyal Yui lagi honorable member di July. Wa nagalian itu komiti the Anthem the UI dan state government kita upertip wa I ka council of the FA pada jom I albe kemudian kita terasa kemudian di tip pada di for wilayah itu ka bil kuda rakyat ini kalau di albe Jaintia betul dekat government but adil kau mangkat betul di ini ka dalam saat bahwa ano but me baru man definitely Pak, jadi teman kelak tip apa dia yang agak tahu. But lebih kat itu, contoh, kami nomik mak di lembaga yang berikan council ini, siawi man kerjin, siaw trial dari siawi itu kata, nak tahu bahwa kami council, pada every laka jom kerti laka jom tu. But pada every laka jom kerti sekolah. Pada timit apa tip yang di lead di sekolah. But pada cik kita ini terkait Jaintia atau nama sekolah. But halal kali kan begitu. Isnyawi kepalu di sana. Awak dia kelam. Pada ini penting sebagai government, wasor, tertib Jaintia. Dia menjadi makanya ini penting bagi persiapan di sebagai government. Dan penting, memang ini kita ada untuk Wanrah dan resolution apa kita tahu. Jadi resolution kita tepat government, usia masih ya, smart. Dari situ, ngalang yang bilang, boleh jadi di kerpas. Ya walau kita nampak yang dari kerpas, kiai langgangi, saya lami, dia kita hok, dia kita tim, identiti yang kita itu UN for the East and West State, 2 for the Nicholas